Sebelum nonton video Gapit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan. Ya, kok habis? Wow. Tambah lagi, tambah lagi. Hah? Ayo, kita bisa coba melaju, dapat terus selalu senang. Ya, kok habis? Wow. Tambah lagi, tambah lagi. Hah? Мама учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Ya, kok habis? Wow. Tambah lagi, tambah lagi.